Mutongeria wa baraba ingine ni mbunge ya kaunti ya Meru Evans Mawira ugite bota mbunge ya kaunti ya Meru gutinku chene bakumenya iliyote atikanga barakawira na munini wa kimutuma ntwedingia yaredirite akiongelana kwa batikwenda gutonya manto ya yankurukie mzie bayo meneti ya bunge bakiwa nende abakayukiangwe yo ya oversight onde bakwenda kurwana mama bedirite bakiara kya yaru kirweru eba imukawe ne mumbuchine yo mutindo na mwalikyo twandeta muduri murioki katwambiririe chyo Ndriwa narua nguruki MC mrengo datu batongerete mutongeri wa baraba inginde ne mbungeji Evans Mawira ni batite muchemane mukana yo mwanya ndene mutinjo kangangi nikirai kuonekana ikuthimana kathari na utera rwa rutongerete ni munini wa speaker Mwendali amuna mutongeri wa baraba ni Mwenda Ithiri aja na ndiye MC baba bakiringa rwimbo kuonania urumo bo na ngavana Solidarity forever na ngavana Kawira Boba kiwa batina tina na ngavana na batina bate ya kumwitagitine. Isi impeachment batu as at now tutikuona kwena any reason kana ina any merit kana nyarwa leru tutumenya naru kumira but batu as at now au tokalitwinde we have no reason kuthogani nyagu impeach governor Meru. Na tenga vanake kinya county secretary. County secretary atathiria kinya mweri jumu office-ine nende araero kanya ga gusava Meru na nanengerwe kanya kinyawe alitenguge awera nenke ko turenda batu ya assembly kuga turi behind the governor no ntomantora twaugire tugetekanirie tugete ni twagitire na MCAs totera thina na governor na tuli tayari kuruta nguge na governor na kuga batiko mnyadha kwina thina katikati kawe na munini wawe ina oversight role tutimandite in oversight relationship chantu turi na mandate that deputy governor akaumira akauga kwina thina batu we are willing to oversight na tumenyi na thina yumite na nate ejejite but at the moment kote muntu uraumira between the governor na deputy governor auga kwina thina na batu tutikumenyera kwina thina batu thaiki county assembly Meru na ratu focusite na Ramadhani yetu yari ikona bro tumbike kuwatana na governor kuba wiki ya maendeleo ndene ya ntura chetu chothe na bora MC area tumitwariria mantu ya metropolitan metropolitan tubwiri kwithira tukiariria rira tukumenya batu tuingwa turi members of county assembly Meru tukauga county uturema tukuremo ne oversight tukuremo representation tukuremo legislation kwa uno ntumantu yau ya kwarirwa ya metropolitan yati ukari the weight majority of the members bareo 60 batikuona gitumi amna bubu ndo katikati MC ya county ya Meru amna bunge yomba kithura ke gwata mwangi ujoni MC baba kuthoba kithombia ndikithia ida kuga county ya Meru bakiwa bunge baba ni siasa baletete ko twendenda MPs betu raba ukarambe ibatigane na nguge ya kawera ne ruto ni MCAs ko ketho kwena issues ne itwe candidates by the MCAs ibarute nguge ya national government balete maendeleo na nikenda Meru ethore gintu kimwe na turuga tu MCAs batu tutetikiria at any given moment MPs batiganiria nguge ciao Nairobi beja kuruta ngugera yetu twaerwe by the constitution turutira antu betu ba Meru otherwise lakini MP urakonda kuya kuritaniria ngwe na governor wetu twamuwata mbaru itumukaribisha turitanirie ngwe amwe lakini sauti ira nene Meru county ni members baro kuona aba county kithe county tukuromba iturombe kisheria ai tukaromba through na njirendwa county ra gathira nyambe na giromba county na njirendwa unte thira ndi party ondwe na unde umwe MC wa Karama unte wetikiri wagani antu bako bakarama kinya MP utwenge tikiria kuntu kokwa ya kugania antu bakwa no ntukutina maana lakini te kwathukana na njira ya ndo kana ntu batu iko comfortable kana whatever kana nyambene kana imenti kana whatever kato te kwenda tumirwa ku whip emotions chege siasa ira chiambirite kwa whip kenda nande anganyambene angaimenti amna bubu ke musemna yuju kinyabra ba kuonekana bakireka utongere bakawira Mwangaza nibo karikano negiki nobody is withdrawing money by force, by coercion, by intimidation. It is not possible. Na baba gisumiria baugite uju na tukwija twakuruka ndene itwirirwa batwe kethira itukwenda kwewa mbeca ire ikugairwa ndene au tukane mantu jara turaugite goro kana twejane mukana oni mbugireni ndesendike intekana nontu ni gutembeca ntona ntigura wachumbia kirungi oni ndongamirite mumero ntienderwa ogwa
na nkenderea kuga Meru ititite bwega mwanka riria igeta bwega kuondero unde kirinya mwenda kangatura mbite I withdraw statement ciako cionthe iria mbarĩtie nkiuga Meru ititite bwega mbambĩrĩria ũkathia ngavana Kawira Mwangaza nkiuga ingavana ũmwe na Meru nĩtĩte sawa sawa na specifically nkwira wa ndeto imbarĩtie nkiuga mantu wa deputy ngavana nawe portfolio indekane ndeto uburu Mwankira Nandi gutikumenyekana ndoa iji nkuchenio na kuthimana kathari kiatongire ba bonthe nomba kugurwa ni murigo jojo ndenda kwira ngavana Kawira Mwangaza uju kiraitu murungirire ari ngavana ejire auga timene nio agererie kuonia Meru inyewe ikire ma MCA ri na lingwa mbica ma MCA na ikumia mono ndenda kwira Kawira Mwangaza ora wonere kiraitu murungi anania na MCA bawe bonthe bukanania abo nonto butigwatanira bwikira intobia Meru mikone yenu ende buthugania batu tukabu support na ate MCA zomba kuewa Mindie County ye ya gutega event live nete ya go kavarira turi assembly tukwariria mantu ya mianka rina rantu betu bakura wa ne maitha ete yaga wa twewa credit yeu rira tukwariria mantu ya mbecha ire ibati kweya Meru sie ya kuritira mwana inchi nguge ende narua yo kare mantu ne yo theri otumerete mbeca cia Meru nonto narua ndaigwa igukua 9 million ira tiarewa ne MCA cia u Koruare Meru County I think ringi for a second day to could lose about 9 billion I mean 9 million to could lose about 9 million mantu netu ya kenda gavana onania perception ebura MCAs besa idinewe tukwerenge neo ira twari na government sponsored maandamano ito lose another about 5 million ndeto na chia thirikari yongwa yecho antu baandamana ithetera thirikari nkiripotera Guru TV Bitamuthuri Muriuki.